شرک گلک قریش سر گل کرد جارا یکم اردوان دنگدان ترکیه به برخودان کردا دیگ شو همو دری کردستان مزحره کرن رابونه سیر پیان برخودان کرن بر انجام وی برخودانشی کاکا ئیدن سڵاو لێبێت لەبارەی ئەو هەڵبژارنەی کۆتایی کە لە وڵاتی تورکیا کرایە وەکو هەدەپە من هەنێز پرسیار لێ یەکەم وەکو ئەندامێکی هەدەپە بزانم ئەوەی کە ڕایتان چییە وەکو حزبی هەدەپە لە باکووری کوردستان پرسیار یەکەم ئەوەیە کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن نێوە چۆنە بینن ئەم جارە لە وڵاتی تورکیا. بله سلاو ریس بخیر بین سیوک آداری دنگدانک کردی باکوری کردستان و ترکیه بیکات وقتی زانین یعنی 10 ساله به تایبەت 10 ساله شرکی گلک قریش سر گل کرد حکومت ترکیه و به تایبەت چی حکومت اردوغان و MHP سر کرده دمشینه به ناو کردی به ناو کردیتی چه هبه او حکومت ریشت کرد انجام او بو کردا تیک ببن کردا بیست تاتو بهلن بس 31 آداره دنگدان 31 آداره دانشاندان کو چندی ایریش چندی پولیتیکا این قریش هبجی کرد سر ستاتی آخوا دمشه سنیر خی خوشی دمشه اول دانشان دولت ترک کرد سر بیایا دنگدار زور سرکفتی درچو 75 شهروانی کردان سرخست هنک جان 100,000 انسان دری ولات دری باکوری کردستان آنی کردستان باکور دنگ هاته کارانی بلای ترکان و بلای اردوغان و بس سرنکت کردان 75 شهروانی دست خستن و دوی دنگدانی جی سرکفتی درچون باشە ئەو سەرۆک شارەوانیی کە لە وان لە کورد وەرگیرایە و دواتر گەڕێنرایەوە بۆ کوردەوە چۆن گەڕێنرایەوە بۆ کورد ئەو خۆپشاندانانەی کە هەموو لە چەند ڕۆژی ڕابرد و کاریگەریان هەبوو بۆەوەی کە بدرێتەوە بە کورد بله نوکە ئەف سێ دەنگدانên یê şarewaniyane Erdoğan hikûmeta xwe bi keyfî bêqanûnî kayyûman ser şarewaniyê me dimeşîne yani milletê Kurd êdî bêzar bûbû ser van kayyûman êcir quweta xwe Erdoğan vî dengdanê têk çû cara yekem e Erdoğan dengdanê Tirkiye bi berxwedana Kurda têk çû yani îro wek ev hilbijartinekê giştî bûya Erdoğan desthilatdariya xwe winda dikir yani têk çû berviyekê jî rasta rast qayyûm ne şiklekê fêrt û fêl hîle xwest şarawaniyan Kurdan dest dane ser şarawanî Kurdan ev ceribandinek bû ser Wanê ser bajarê Wanê tê zanîn 14 şarawanî Wanê hene her 14 jî Kurda ser ket yek muxtariyet dahî nehiş bikeve destê hikûmeta Erdoğan Kurda her 14 şarawaniyên Wanê dest xiste bû ca filmek lêistin hîlek diziyek xwestin vî şarawaniya bajarê mezin yê Wanê dest bixin bes berxwedaniya milletên Kurd ne ku tenê Wanê hemû derê Kurdistanê muzahere kirin rabûne sêr pêyan berxwedan kirin ber encamê vê berxwedanê jî neçar ma çünkü bêhuquqî ev tiş dimeşiya nehuquqî bû diziyek bû neçar ba dewleta Tirk ev şarawanî destê xwe keşa çünkü huquqî jî destê wî da ev tiş nebû fêrt û fêl bû Kurda bi berxwedanî ser ket yanî باشە ئەو ئەندامە سەرکەوتوانەی دەم پارتی هەمویان دەست بەکار بوون ئێستا ئێستا هەمویان دەست بکار بووە دوسێ جیهان dixwaze mesela navçekê Rihayê heye em dêjin hîlvan heye ewana hêz nîqaş heye ser yani dixwazin
او دست بکن دیسا شرناقه قرصه بیتلیسه وان درا او کسین در و آنی دنگ کارانینه است سروان ام دخوازن او هل بجارتن جاره که دون به دوباره کرن چونکه در و باجاران انسانانینه 10,000 انسانانینه دنگ بکارانینه حیله که دزیه که فرت و فیله که ام ملت استبوان هر سه باجارا سر پیایه به سر پیایه دخوازن او شاروانی خوب پاش تابستینن هیچ بر خودم بردامه بس اوین کو است مگرتیه هموجی است بینی قاش هفته 5 شاروانی دست کرده دایا باشە لە ناوچەکانی دیکە ترسەیە ئەوەی کە حکوومەت قیوم لە شوێنیان دابنێت و یانیەوەی کە ڕێنەدرێتە و ئەندامە سەرکەوتوانەی دەمپارتیان کورد دەست بەکار بێت ترسەیە لەم بابەتە راستی برخودانیا کردان وی رکه ناده اف جرباندن یه وانه دست بکر باجار وانه دست بکر اف جرباندن بس برخودانا کردان ایدی ریناده یک شاروانیه که نافچه کشی محله کشی بروا کرد وی تشتی یک جار قبول ناکه وی برخودانی ریناده اردوان است دست سر یک شاروانیه ما بکه کرد وی رینادن یعنی ره خوشی جان خوشی بدن شاروانیه که خواهیدی تسلیم وی دولت ناکن بر وی کشی کرد وی آره امینن به دل و جانن شاروانه خود تسلیم 3 روزه شرناق ملت نچوه مال خود 4 روزه بر شاروانی خود بر خودان اید که شاروانی وی حاتیت زین به دنگن در و حاتیت زین بر خودان خود بر دری شاروانی بر دری عدلیه دکه که شاروانی خود پاشتا بگره یک گرتی جی یه است تاکید بوی جی ملت این کرد اوان شاروانی تسلیم وی دولت ناکه تسلیم حکومت اردوغان ناکه حکومت اردوغان ایجار دیار بویه تک شوه بر خدانا کرده تک شوه هیچ جهه که سر نکوتیه جهه گرتیج همو یک و یک تسلیم مخالفت ترکیه و یه حزب کردات که دم پارتی گرتیه باشە ناوچە هەیە لە باکووری کوردستان شوێنەکە زۆرینە کورد بێتەوەی کە دانیشتوانەکەی بێ بەڵام کورد لەو شوێنە سەر نەکەوت بێ هیچ جەیەکە ئێمە ڕووی دابێت نخیر نیه نوکه چند نافچه ما هیا اغلب کردن مثلا وک چله وک شمزدینا وک دیسا شرنخ او داره کردن دانشتی کردن مگود اردوان 100,000 کس به پاسا به تیاره داخلی وان ما باجارن کو نفوسی و هجماری وی کمه داخلی وان باجارا کرد خود 10,000 عسکر خواه است اثر جبو شر باشور داگر بکه وان حدودان دگرد اوانه همو به دنگ کارانینه نکو کرده دایوی او تش نیه دنگ در و آنینه هنگ نافچه ما یکو کردن دست خستیه او جی بدزیه دنگ در و آنی دست خستیه نکو کردان کرد دنگ خدا دن اردوغان اوا تکیته پشتی او قاس ظلم و زور قتلیام کرد یک کرد دنگ خود ناده اردوغان ناده 100,000 کس وانه برخواده یک بو یک شروانی جان خورح خواه دان او شروانی چون دستکفت کرده کرد دستکفت خواه ایدی به کایومان به فرت و فیلان تسلیم حکومت اردوغان ناکه او تشتر روشت کرد اویه که قبول ناکه